Hello, invite by Fukule, Tuntuma Pohianin, Sap Tawng Nitina In Tangkai Ngi Thedur Kan Zir Hole Ton Ani Thumhana Telovin Zirtan Ngan Om. Tuna video mai mong hianin pakhana tanga palina hi itana tangkai nge turte ani don wang voini the ko lo soinga voini ka soina ka rolin lo soi roi manem. I am in two minds. I am in two minds. Omche chu kariru appear tina ani mai ni hai hi angiala nganin kalau leta ti chon kariru appear khatia ariru phirin ka om khate kan soina khanin kan mangthai ani he thu hi he sentence te po tiang hai chu hai thil kan la chiang lo ang chi te naktuk ka in khuak local don nge khuak omang ang chi te khatiang kha kan la chiang lo khatiang soina khanin ru phirin ka om khatiang soina khan I am in two minds ti mai tur ane ti chuan panina I almost forget it. I almost forget it. Om che chu ka thai hil trap ti na ani mai ni ti chuanin number pathumna no excuse. No excuse. Om che chu cholam siam su ti na ani mai ni cholam siam moi lo o ti the point kan soi theng chu ti chuanin do you have a chain? Do you have a chain? Om je chu poisanoi na yem ti na ani mai ni CHANGE chain hi ta chuanin adang lam emo thil in thak dang lam kha akok to lova hemi hi chuanin poisanoi hi akok ani ole pakhana tang palina hi voi khat theu ko soinga karolin lo sever manem I am in two minds. Kariru appear. I almost forget it. Kathangil trap. No excuse. Cholam siam su. Do you have a chain? Poisanoi na yem. Say thalo tuke. Ole tuna chuanin mizo party kalau soinga di chuanin Sap party na mulo serem manem. Kariru phira emo rilu phirin ka oma ni chuanin kathangil trap ani chuan. Very good. Cholam siam so ni chuan. Say thal tu chuan poisanoi na yem ani chuan. Say thal le mai mo high five dat ale tuna chuanin imit ching la ka du ber phat kan so dan cho. Okay, kariru phira ani chuan how to say in English. Pan soi thave pangana kanjir chunjom le main he ka YouTube channel hi ila subscribe thil chen khoi te milo subscribe sala ti chonin video Sap Tawng zirna athlona kalau post chur video te hi en video po ni se ifona khanin alo lang keu thin don ani chuang chuanin he ka video him lo subscribe sakla nilovin he ka YouTube channel hi milo subscribe sala he ka video po hi momo tur share chen den hena milo share sak chur tu chen ka som cheni ole zir chun som o pangana what is the best price you can offer? What is the best price you can offer? Om je chu min pek hiam thai ber na chu engsat nge ya ti na ani he mi tong kam hi dor kan kala big taking tan nel deu ten thil lo zurta va tau ve dia what is the best price you can offer? Om je chu hai hi engsat nge min pek hiam thai ber niang cheng som chun tau tuk chenga tem pe thai romi khaten soina khanin Sap Tawng kan soi du ni chon what is the best price you can offer? Om je chu min pek niam thai ber na tur aman zati engya ti na ani mai ni ti chuanin number parukna don't focus on problems. Don't focus on problems. Om je chu boina ilu ru pe su ti na ani mi hai boina hi mi hring te hian tu te pon kan nei fekta khami boina long han kan ru kan pe ni chuanin number pasar inang hianin you will have more problems. You will have more problems. Om je chu boina inei tam tul ani mayang thi na ani mai ni ole parena I will go bananas if you break me up. I will go bananas if you break me up. Okay, hai hi ilo hreto thin ka ring ani go bananas. Om je chu hai hi tong kau che Sap Tawng I idiom an tiang chi kha ani banhla ka kal ti na vani lo ni hai chu I will go bananas if you break me up. Om je chu min then ani chun ka ani mai om je chu hai thil athak thakin ka ti ni mai khate kan soina khanin go banana hi kan mang theni rithiam em banhla kal ti na van tolamo
ole tun tuma chuanin pangana tanga pariat na kan zir te hi ita tangkai nge tur ni ka ringa ni chuwang chuanin mizo phati ka lo soinga sap phati na malo sere manem min pek niam thai ber na chueng sat ngia ni chuanin ehe man thiam fe boina iru pesu ani chuanin thiam na tu boina inei tam tul ni mai ni chuanin ehe man thiam fe min then ani chuanin ka a ni mai sai thal tu he number pare na hi ibial nu emo ibial pa ni na khanin i thon ngal thai ani ngo phal na ka pe che pakwana my car is dented my car is dented karun lo sevem seina leng my car is dented omje chu ka car khor ti na ani mai ni ai kan car kor te thil pakhat kan su ni chona khor thin tro khate kan seina khan my car is dented ti mai tur ani somna my shirt is stained my shirt is stained omje chu kakura thila kai ti na ani mai ni kan kora pen tu emo chi tu emo thil pakhat khatia akai ni chuanin my shirt is stained hi kan mang thai ni ti chon som khana my socks are torn my socks are torn omje chu kamusa an tet ti na ani mai ni chuanin som pathi na I accidentally wear the mismatched socks I accidentally wear the mismatched socks omje chu moza in kinglo kabun sul pal ti na ani mai ni moza kha adum anita le lam kha avar khati kan soina khanin khating in kinglo kabun kan soina khan ibun pal kabun pal ti kan soina khan I accidentally wear the mismatched socks ti mai tur ani ole mong chang zo kin voi hat ka soinga ka rol na severam nem my car is dented my shirt is stained my socks are torn I accidentally wear the mismatched socks miso part I will say you will say English part okay kakara khora ni chuanin wow an sei thave my shirt sorry kakora thila kai ni chuan okay kamusa tet ni chuanin okay moza in king lo bun pala ni chuanin bun to su mo na bun to reng su ti chuanin hetiang hianin kan zir sun som leng som pathum na atanga som prok da hi voi ni theu lo soinga voi ni ka soina ka rol na sever manem moi has a belly moi has a belly omje chu moi adula kiar ti na ani mai ni saiso ama kan rel ni lo dia som pathum na kan chiar mai no som palina your shoes is so smelly your shoe is so smelly omje chu I phai kho ka ui lu tuk ti na ani mai ni lai ka lo ziak su ani hi rui ti den ka lo ziaka chun som panga put your hook up omje chu enge ti chuanin ikorlum lu khum kha khum ro ti na ani mai ni hai kan jumper ate lu khum om thin tro hei hi khum ro khate kan soina khanin put your hook up sei thai ane chuanin som parukna my lips are chapped omje chu ka hmuya rep a repa a khike khate kan soina khan my lips are chapped hi kan mang thai ani ole voi khate lo soina leng ka rol na sei tum veram hanam moi has a belly your shoes is so smelly put your hook up my lips are chapped Harsayam no it is not difficult right yeah they are not difficult okay now I will say the mizo part and then you will say English part okay are you ready yes moi adula kier ani chuanin soiden soiro are palange okay if I khok a ui lutu kani chuanin wow ban sei de ba ikor lu khum ro ani chuan kamuya re ani chuan van say to come high five people you deserve high five hiam ludu ti chuanin som pasari na atanga som ni na hi zir chun som leng som pasari na
It is foggy today. It is foggy today. Omje chu voin chu chu masing na salutuk ti na ani mai ni f o o g y foggy hi omje chu chu mai pik de wajim pen som te khatianga pen som athil om angchi te kan hu theilo khopa chum sing khatia chum sing na sa soina khanin hemi f o o g y foggy hi kan mang thai ani ti chuanin som pre na it is cloudy. It is cloudy. Omje chu khwa dur ti na ni mai ni I chuan som pakwana hi comment lama min lo zo ania I miss you so much. I miss you so much. Omje chu kanga lutuk che ti na ani mai ni thala mai som ni na my hand gets hurt. My hand gets hurt. Omje chu kakut na ti na ani mai ni rethiamem ai poi som ni na poi min so ani comment lama hianin ifia du te om ni chuan min lo zo la ti chuanin video mang hianin kalo chang zel ton che ani ole som pasari na hi mizo part kemen ka swinga sa party na malo sore manem voin chu masing na sal tu kani chuan foggy ti mo it is foggy today khwadur ni chuanin very good ka ngai lu tuk che ani chuanin an soi thiam fe ka kut na ni chuanin wow soi thiam nu tuk soi thalu tuk boxi ka du ber pakhat kan so cho mi ching ro le arte mi chino lo ka ngai lu tuk che ani chuanin tuna I soi chi kha mi ne na voice som nga lai soi to ka ring ole high five thiam tu ke tuntum atan suanin heta hian tu tok le ri photang he ka YouTube channel hi midang he na milo share sak ve nge tu chen ka som tak je cheni next video kam hule dane bye bye